Ya bakotoka no karu kono ke safari kumbasha mege kutwapo no bari utatu nunga no kereka njo ZCC onjo kereka nyadisho ya muhunga pasambo ukaramo katuturamo ya amingume hingire ambakotra mo kereka njo bakotra mo ZCC anje mo wangu yari pohukiyo kamberi pastrata no Clemens Kapua mbopu yarimpa ya mama walimo kereka nyo tate munene mulwendu wa fane ya shipepa walimo kereka nyo njo ZCC nje ya kuja okereka nyimeshua kakuja obina mbalo amo bandu pomeka hakameka shitevi mbahida muyo kanda ngude shitolombura ihambo muingapi mama shima mapitiki ndako lokereka lotukwise no binabi kuja inabi mehingire mbi. I'm talking out of experience mesho sha mehingire shikwa na kuingire shina shimbatere muri I went through all this and siname akumurera o ZCC o sina shiriona o kakereka to be honest mungu kuja uita ko kereka kuja mungu lyo bithauri ZCC kaino shina na muhona ZCC it's a cult onda shina moja ovandu mberi ongedisa mo grupa ya no ovinabi ungura shako madeva yo cult njiripa ya there is a unguro bina vya muhona mude apesha ka ombeipela apesha ka osikorithe ya nana shota kudako ko headquarter njiri momoria shwadu kutara oponambo kapeno shikorithe shina hitenge kuya shikorithe mokereka nyoka ikondo ponjo cult nesa yokereka to medio visa shimba yokereke o cult njo njiripo kula momoria men ko momoria kumbaire ozo mudigan vitan hambume ya okamuno shikorithe nanda shwa hitimo ngukilo headquarters of ZCC kulambo utokupaha osipire nbiripo kono gala po shikorithe ongwe mimi nasho nanyika ino shina na muhona yesu ino shina no muhonge ngo munene nene wokereka ngo ya muhonge nguri o ring leader ngutango amo ina bingi peke kundino ndi modonjo vandu ZCC hitamo njo vandu ZCC mukava po shipirendo shengo muhonge ngo munene ongwa men that is idol worshiping shwena kushua mimi nasha ove wakfamo shipirendero sho muhonge ngo monjowe yo atfamo domire ongwa that is idol worshiping o na bihingiro muhona yesu kusha o bo muhona yingresha you are not going to worship other gods we are gonna kutanga muhona wari penje nami bata vanu ZCC mo vanjoda ade heuri swatamu va plaka se spirit ngo muhongengwe kundino ni nasho idimo na muhongenge ndio ni urimo kota mo South Africa kuno vana ne wave kusha men va sitasa nabi hitamo ngukila na bi moyi muno mo information and very mokota there's a court case with his fellow shareholders munjo kerek kuya shimo igreso shareholders o kereka jina no pondono ngeshefan kaino sina na muhona ya atukotoka po effectiveness yo van benda ko sesi promo ngwari mo nguga pankwa sitfodo kotoka po mo mbeipela pena fese no sha iri pada disha out of your belly shall flow rivers of living water ihera kui o inji na mundo uhe iripe hurimba ongroti movi kwa vihe inavimbi function na omaura inavimbi function na sho mundu vihe it's in your belly kuja o vandumba veri hongo vesua kusha satana ovinashiva mbehava ngo shovi kwaye shimo omase ovina prombi nuide prominando o te no vi kwa no do kocioni na vihembi no do peri vandu pakero mo pakero peri ya mundo flash up huru city o satana po ombepo sia hitimove o ombepo njo ikahama pehuri kuja yudo function ko pehuri ya sina prome ukano peka vandu prombeka no story ko constipate po mundu uria pada kaiko karua mimi nasha si haiko karua shwa naosha o mungo uno vina biripe huri bia hama o vinambi kavika and minasha the demons in your belly they feed from what you eat porume mundu mu ukano no addiction na yo mawishi o maureke o vikuhuna o vikwaye umwe po muri o nyama na ina vihimbisha njo addiction na yeah, that is a sign po indication ya kusha pehuri poe
peno don dimona si peno don dimona pe huri pe kuja o andave hemba po don dimona sandiri move, they feed on what you eat. Ove promo o haka nenjo na kuja ove siwa iko karu walo no kurie na via havinga pimba so iko karu o kamuno kambondini kwa pidito kana kaporoporo kuja. That is an indication kuja pe huri poe there are some issues that is hanging on in your belly. Kuja vandumbo setsi very hongo o kupanga vinambi me vesho kuja men that is your main engine area. Kuja pudo kupo o the te o yoko o the coffee hisapo iko yoko thivanji no the peri vi buja uno ja vi flash pehuri kuja o the demons and then my konyo ku inhabitate pehuri poe or the kind, and they are so effective in doing that. O nanda o munisho simoiti mo fasting ya o reflash pehuri tenga tenke so no reflash pehuri o siuse kama o itimo fasting ya pehuri pa kutuka kapeno sina simashi handa pehuri kuja peno mbe ponjari bo o so itimo fasting ya so reflash pehuri anjo mbe ponjari tubuka yai kuja po mbinja sana kuja wandu mo sisi very hongo ina vihimbi. They know what they are doing. Yeah, the demonology, they have studied demonology, they know about demons. Kuja other demons are they ungura vida but instead of doing that in a good way, o venguri sa momano mufi meme nasha o vinave vengura o sinne mo jodon ke se kundi ni muhongengo munene. He's the richest person in Suatamo, South Africa. Momu ngwa tumba ngwa aura modo kereka ongwa sipa prit amihero kudamo setisi maku prito con paper la maku ina vihembi menderisa peno mundu kariko tema ete ko empatie kumuna sa mo kereka setisi kwari maku prito con paper la nunga na yesu bo nunga na kwasi in this session ka site no tie ke kumun o vinna vingi mbingura mo setisi it's o vinna vi haten na ZCC on wangu nene mba ovandu mba pangwa kukasiri kuja onyando ndende wangu mba pangwa kukasiri ya shinanjo ZCC ya Namibia. There were certain people that were dying within a certain time frame and bari maiko kama lokereka unakushida sure, those are signs of sacrifice. Mimi nasha okereka ili mwalte ya thatna and it needs to move kwe nambio sivye unguro wina we hate nambio unguro munam sure taranoshi ovandu mberi mosesi va Namibia ovandu mbekirirunga kuno vashawana ovandu vengi vapo mberi mosesi ongwa shwata vandu vashombinde o vengi vapo mberi mosesi ya shwata kwa vandu otethore tvarungina ovandu vatiti mimi nasha ovashawana no miti it's omoja ovinambia kwatfa pam ovandu mba kwatfa pam mpalu yo miti kuisha kuo it's very easy kukamo setisi minasha setisi it's okay ka nyingurizo miti kaveno sina na muhona and pulo kumuna vandu vengi vapo na mo Namibia ori either shehero muhero shawana omushawana van beri monamo omihoko vyaro mave kama pato maire vandu vave vadi vetatu pona simesharikana ina vihembi meta onjerera kwene ove kusekama kutoka na laisa kuto kulipa kuto kushidisha kuto kumuna shapo mona muka ndo shika meme nasha and vengi hapo mindful as me expose the kereka me CTV yo shorive. Yes, I need to expose it menasha o sinashi sena sinana muhona. And people are suffering at the hands of these evil pastors, these criminals that are doing all these evil things to the people. O moshitif o sokuse ma o ya ko kombepo o di toko video njime ikambo lombra de kushamba ko kamba shidi ka video nguna make ka kwamba na mundo uhengulo era ka shihero maine ke kupratna ka video nga kusha muhungi waseka moshako na dukatferise mwashingi shwa na washa kunishina kurora minasha konda kumbaza ngoni upanda pumbiri mosona yarwe ya muhona Yesu katungura no miti tungura no ngumbiro omatha muhona ombepo njapuke and vandu vetu patruwe meho amuri ova poto okaunja ndo eve thini na shimoka utokopa hakusana ngori mamage hingiri ulapo washiri poshikesiki. Now is the time to start acting. Sekama utoku actor utoku lipaha kwisha hapo nu orina mavi hingiro mkurambi utokushito research kama muni sho kane poko setsi po sho mundu mosha mbiri modo kereka ndo daro ndena biuto kulipa biuto kupaha kusha men bisho kusha mba
ba haranjo na usha men ba munu usha nangwari mo kereka nji ka munu vina vya muhona biungura memina sha nanda maumbira ngiri mo siri zeri mo shawana no vi kwa ye van veka punda na mo se vakuru hambai ka humar men nambia sana mo se njo kereka muhona van vazaro don busho don papatfe siva kana mo ka cercle ka mba njoru marut fi mauri. Is that for Jesus? I don't think so. Kuya mundu kumo pratina uhe se kama shuri mo ZCC pita shuno muhoko pa hamundu ngo se mura sarikana kuika pratina ka video nga tuto kuripa tuto kushua kuya nangwari ponda puturimba ka peripo ka pea muhona no mundo uhe ngu kumana kumase kama men majunasha ami nangwari ponda mbari mono other testimony mudiri mudo kereka mo South Africa na pinapi vandu sesi buva pita mo kereka nji menaro ina vihimbika na mo kereka nji menaja morovera kandino to hepa embora muhona ondiri onjama nothing else kono kama kupoino do te vari hepori ukano dongwana 10 liter vari hepo keripo ko do 10 liter do te no do kosive uya nada muni behuri mo kahapo ten po mo kahapo yukano ya simia sarikane no mamegete kimba katuse kame katuto kuripaha modo kereka dehin muturinda tuto kushosha o kereka ihenje ino sina na muhona po kereka ya muhega shikwashige ngurimo gunyande mu nyo bantu no magende kimba dangi uharena.